Beli dua besar ngai kelakar toh. Sing le duog. Bên ngày cả cát mà rồi một bữa đêm man to còn đen mà apa. Udah ngai lakat. Nah kayaknya sekat apa Ini, sakit. ngasihin trong ngai lakat. Yang lu nih mencari liu sang lakat. Beli. Nenek telepon Beli. Dia nak keketo beli nak benar tuh cara raos ni meme. Iraga mayadnya ada nih toh sih buat telepon je maaf toh. Malu kemaro rendai itu. Oi. Pun telepon. Ini nih. Oh jadi baik. Semang saja nih nunggu lakat no. Tuh nak kemudian ya tuh me. Peman telepon. Sing ada nih nak jam siang dia bom mulai ya. Oh nek kan kabo nih Sarawak pun beng. Aduh. Toh. Sing len kajen lo sama tiang itu me. Beli. Kelakatnya malu pragatang. Jadi ijo-ijo subuh metajan beli. Kalau metajan tuh jadi. Tuh, atuh meme, yang menang matajan di kuda aja lakat teh. Jaga satu kebiang lakat. Tu subuh yang meli kan ngai tu nak len artene yang subuh raga okal moyadnya kalau ngai pokaro apa jauh untuk Banten tu yang meli ado nak ngadap nyidang kan meli sakai walau len artene yang subuh raga ngai tu dari hasil tangan raga pedidi tu nak tu lebih luung tu lebih bagus lebih diterima kan itu sayang jiwaso nawang din saja beli tu Biasa syukur men to len dong saya dong beli ala-ala mengejang. Dia ini kan nggak beli yo. melawan beli ya Pak Jero udah ini. Sudah ada repot kami jak mengejang ni kami. Memang hitung mecaru gitu. Oh kalau mau caru. Nah, dah kewah. merah Kalian adiki salam-salam kalian. berikiang jero niki ring nikah meli bidong ampun ya tan makebat jero meli Panco satu. Panco satu, ini Oh, kan panco satu. Mang no kenten, yang panco satu kan suwenya tidak waktu kan kenten kita benar, juga makas akan. Mulo kete mulo ius deh artinya ius di karangnya lebihan binusap. Kenten Kabar tuh jero tala rau mungkin itu kan wenten taken mungkin na. Apa kata Ini macaru yang ngarian tak kidik kan mening sampun sakit wanten genah nih proniki caru jadi kan mungkin ngarian caru limo ayam limo niko mang nauning niko pun mang nauning mang patut antuk yang kaler di nada abang carun yang niko di ngebang Banten ngebang Banten niko sanecian mengenah kangin kelot kau kajor yang tengah nah niko durung rumesap antuk yang jero Misi keto bro me. Si jangan caru pokoknya pakat. beli sing tadi gitu beli sikung dong ya beli sing benar kete nah niken jero dong jakti jero benar kete ragu ada nemoyatnya apa bini mecaru kang ulin karang artinya pang saja ya tulus kena banyak peragat banyak tuntas banyak purna kena apa nyak luung yang ulaban Oh, dan waktu mecaru patah cara leble pengayam itu. benar Yang makin pamannya hari Senin nulis kangin nulis lu yang lagi Selasa lagi kau kadang-kadang. oh yang bobok to kena babanya tuan Yang tahu jadi luar kepala tuh me, yang mecaru cang uyang-uyang cang nasang dengan kita. nah jani bokatnya apa jani rot yani pirangan kengkeng bawas nih jero mangku bapo liwat jadi tambah kena jadi nah bapo ngorin kalau kangwang tangin kau nongkrang anun kena anun baponya ngorin nggih jero mangku iya panco satu lelimun siap nih limo ayam nih kan tangin kau kajo telur nah tuh anun nih yen kangin itu siap nih putih nah putih kadur yang itu yang suara oh kangin ini kak kangin kangin nih sing tadi ngawak tuh benar nih badan nih sarup putih mau kejang siap nih putih layang-layang nih mau tangkap gitu putih kalau tumpang niko tumpang nih mau napi nganen tumpang jero mangku tuh bojo no bon kide aja terlalu kide bo yen kau
batis siung tu. Tesiungan ko ni me. Kuning kan ni kan. Batis ni kuning, bulu ni putih. Mesti selam tu. Mesti selam tu putih siung tu. Oh, nge. Katur yang itu yang Mahadewa. Ni katur yang di kau kata. Oh, yang Mahadewa kan tan. Mahadewa tu anu ni. Sekenak mirang. Nana menak sekan betiang mirang. Kaja je ni. Yang kaja selam siap ni. Selam. Katur yang itu karo Wisnu. Karo Wisnu kan tan. Terus Wisnu. Kajo. Nge. Tu kelod je ni. Yang kelot. Yang kelod. Bing. Baraknya Siap barang, siap bieng kan tan, siap bieng nge. Katur yang itu yang Brahmo. Karo Karo Brahmo ko ni kelot me. Ni paling ketua pragat tapi ni Pancasada tengah. Tengah nggih. Siap berumun ni mau nang dadi Pancasada tu dadi Kados limo niki. Limo dak Kangin. kau kajo telur. Kajo kelot tengah. Mau nang di tengah tu dadi purnang tu dadi ringkes dadi angon eke. Oh. Kita tu Makin dumun yen kentene patut ya jero. Kangin uripne limo. limo. Kelot uripne sio. Sio. Kauh pitu. Kaler papat ring tengah kudus. Patut kan tan jero. Mau kita ada bo motor berkena mohon. Jero mangku, mangkin mumpung ya jero mangku sampun ledang ngicenen petuah-petuah napi sane wau pitekat carune punika. Nih mangkin ditiang malih mangdene saya nuning sampun ya gede-gede bireng. Napi kesukseman carune nika. Iraga mecaru 6 bulan wenten wanang nih. Napi kesuksemane nika jero mangku. Yen sukseman caru yen Ini. kon ninggin bapa sebisa bapa nutur mekejang pelaksana yadnya tu dini dikenah Oh, nggih. yen ulang kena helung purna kena yadnya tu berjalan belum. Oh, neto di pirang nak beli. Terus sing dadi ngowel ngai klat-kat Mecak metajan. mekangan. Nggih nggih, napi malih. Yen sukseman numil sahana ning bebutan hanya ada di Pekarangan. Nggih. ngaga panyak purno panyak paras-paros kena uyadin pepinah Nyomio somio kena Nyomio, nggih. karang somio bebutan tu mekejang tu Niko suksemane tu. suksemane raga mau yadnya Alah pindah jak mecaru ketenanya. Nggih, engko ampun asal mecaru jam terus mecaru kan kang kengken kenten nggih ampun petaken Oh, nah beli. onenen keresep Keresep, di punya keresep benda itu sing dong berperjalanan ini nah di pewanangannya Nah, niku sampun mangkin di pewanangannya sing ada menurut bapak sing ada harus 6 bulan 7 bulan atau ondipan kata sing ada di tawang bapak tu onyang tap kala ngedoneng ide cara yang siwo guru nggih. mana ngatur piodal kita ben bapak Nggih, ritat kala piodal lah. di karang di natar rumah di natar merajaan Nggih. patut raga ngatur yang pecaruan Caron dumun. Caru nggih. niko tu kontah. nah tu cara anu memene waro lidang sesidang-sidang ben lidang raga anu Pancasada Nggih. eko satu dadi Ini kesado dan kontah brumut mantan tu. Brumun nang tu kan pemun tu Oke, enten. Nah, coba beli kadi baos ni jero mangku, iraga mayadnya sing dadi ngabo basang gedeg. Patut iraga tulus ikhlas kan sapun nika jero mangku nge. tu joho malu tu den Wong iraga tulus. jadi kini bapak ni Nggih. bawanang ni bapak kal jaga lunga kerja Jaga lunga ni ada pengulang mangling di
Sago. Mi ratu jero mangku mangken ya dumun. Durung Lagi tak aturin durung nang wedo. wedang napi. Sekedo bro. Dombo ya me. Beli banget kene demen nanti. Terus mamangku suk semua Nggih, suk semua banget nggih jero mangku. Suk semua nggih jero mangku alon-alon memargi. Rojak atuh. Dong ampun ya ten pole nang katuran napi. Bapak kalau jalan ya. Nggih nggih alon-alon. Nggih. Nenek berangkat aja nih. Nah, toh. Nih maret tuh bagus kurenan tiang sing tadi jane. Yen banyak menggawe nak Bisa saja ada dua gini. Berangkat kejam. Sing beli dadi nang ngirit nang probione ben Kalian betik. kalian telepon ke depal cek kok gitu kan. Nih kan. Belang pinggan ini na beli na matajan do liu-liu metoh. Saya gede betek. Sudah diurin. Beli dijol aku none kurang nanti beli. Aduh beli tulungin cap tulungin. Kengken lho, tulung engken lho. Aduh me marah siapa le bakat selok dia lo. Kayak begitu kan pasti. Pesan dari lalu. Jo nado do bodo uyat nalu jo ale siap li jo lakon musan. Kamu lakon jok beli ngalih. Ngalih jo ayo. Balik paralin balik. Hijau barengin nah hijau nih kan lakon none siapa nih. Izin nih. Luar biasa. Cewek nih babi. Ada janda juga. Bibi kenalan mau bahan nomor api. Boh, ayo sing mani kengken ya. Len, gimana len? Mare mejam perjadi ngisang sungguh gini bang orang tuh mejam nih ada jam puyung nih acang lah iya pak ini Jamal nih Jamal minyak dulu mejam kuning mo dasa jam nih jam dasa kalau nih lu ngajan jam ini 5 juta ini 10 wih mahal ini len ini rolas setengah dasarnya putihan warna nih putihan nih kalau maju jam ini jelek mahal dong mahal kalau maju orang cici cocokan jamnya pandai aja apal coy bener maju jamnya dong mahal dulu wong jamnya ke gugu kalau maju terus jamnya kuda nih katanya maju terus jam ini kawan pengen maju tuh jamnya maju terus gini kalau orang jam luang mal ya begini jamnya gini wah lu jam sengelak itu balas sudah masa mungkin orang jelek sih orang jelek mal jam ini ke gugu lu gas nih itu kan dagangnya udah beli beli jam beli hitungnya kayak anggo kalkulator ya gitu beli jam mau nepung hitung kalkulator kalkulator motor apa bekel lah bang orang gitu bibir nyau kalkulator harus malah kalkulator aku gitu wow benar nih bojek lah beli sapi wow ini beli jam dasar ke pekidiang kayak pembantu bangsa ada tamu terbang ini sih. Dasar jam ni. Dasar semua beli jam. Oh ni kan orang kedua. Wih benar. Oh pandai bang ini sih. Ibi tepuk apa ni ngabe mangkok apa kabe hijau ibi. Ada yang teka deh. Ni ketut reron dan lu bulanin. Wih mantep. Apa nih mantep? Ngai lawar plek. Terus misi ngai be balung. Cukup balung careng. Balung careng. Ke jalan. Siares. Isin si ketebong siares. Wah nih John. Isin jak mantap. Tapi isiannya kekutang. Wah, belum apa murtu. Mana siup. Tulang nih pak gitu. Isiannya kutang. Ini baru soleh. Kita bongnya. Makan. Wahnya. Siup, John saja. Isiannya. Kutang. Coba belakangnya. Aduh, isiannya ini jangan kutang. Jauh. Soalnya juga. Soleh tuh. So, pak. Isian, pak. Ada kutang apa nih? Isen.
Oh isen ni kutang belah. Sing isin nih. Isen. Oh, beda tipis. Isen ni kutang. Isin kutang tuh dadang jon aja. Akan belum. Isen ni kutang kali isen balungi. Kalah. Isen. Kalkulator sen awan. Wah, Bang. Woi. Udang nih. Woi. Siap bener apa kurang apa? Saya siap kurungan apa siap apa? Siap bangun caru. Bener apa? Nah, nih kurangnya nyelok. Kurang nyelo. Banding yo. Banding. Kurang orang nyelo siapa? Apa kan benar nih nyelo tuh. Anak ni nyelo ada yang kanan. Tuh kurang nih kalau nyelo. Sebiasa ni. Nyen selo ah. Jangan nyelok. Itu siapa channel kan? Main nak kalau masaru yang lain. Oh, main. Dalam nih. Lihat siap nih. Siap. Apa bulon ni? Bulon lagi selok ini apa? Hilang aja. Malin ada ni pekenjo. Mana dia ini? Genah. Ali si bakar dia. Membakar. Jangan ngasih ni siapa ni? Ya. Bakar. Lu siapa lu? Lu siapa? Apa kenapa lu? Iya. Weh. Bangun. Wah, aduh. Kenapa ni? Aduh. Dodot aja siapa? Meh. Idang berjalan. Idang cak bangun. Adi besar gitu nih. Besar. Meh ajak ke dokter apa ni? Ayo kalian abah ke dokter. Aduh. Aduh. Memeh. Misi gas. Adi gitu besar. Adi, lihat siapa gitu besar ini di depan. Ini. Aduh. Ke dokter. Aduh. Ada dogen. Ada jalan. Kali dokter lalu mana segar. Siap cenik bangun abang. Aduh. Tak kengken ni beli apel. Aduh, niki cotot siap. Nah, dia tadi cotot siap tadi kene ke DP yang jak liu ade. Garang nanti siap. Pergi masuk. Nah, negak malu negak. Aduh. Ada keluar darah. Kita bedek. Apa ni cotot tu? Nah, apa ni cotot tu? Di tengah siapa yang tepuk apa itu? Tambah jelek siapa memiliki. Asal hilang tengah ada contoh siapa? Center siapa? Bandar senternya cocotnya jadi. Nah, sing kuda beli apel jak sing kuda banda. Yang penting sing ada keluar darah sing sana. Nah, coba tiang periksa malu nah. Tiang periksa. Sisian kosan. Tosan malu nah. Tenang. Yang kenten yang saget dan idang mana yang sekedang pengetep ni. Ini mumpung ada gunting ni. Mumpung ada gunting ni loh. Anu beli apa sing saja gitu sing bantak anu nang bedek sing kuda. Coba anu. Sing kuda baca takut malu ni beli je. Baca Sakit dan kodak lagi. nah kesuntiknya nah hilangan nanti. Banyak kesetan dia aja. Sing kuda tenangan beli tu anu kan suntik yang bang anti nyeri kan hilang tu. Nah yang obat nah. Ini ajangan pengkelu, ini obat anti nyeri lah, anti nyeri. Terus ni untuk kita pengsing bengkak bang tiang obat anti radang masih tu nah anti radang ni anti bengkak dah jang. Kalau sud anu nah sud ajangan minum obat nah pengkelu nah. Dah nyah malu beli ni sejak kuda aja. Niki barang
barang tetamian. Sing udah beli danya sing udah sing nah ne obat lanjutan terus ingatan ras tiang mara jang pengkelu pang perut pang beberisi nah pasti soalnya ko aplikasi ke lambung nyanen sing nah pas sing lambungnya kena nah sing udah tuh nah jak tiang tuh beli jak sing perlu manya pas aja timpal sesai kan nah Ampun Pak Dokter. sampun Oh, Liman, ampun api lagi. sing udah naga anak cuma kita paling bengkak bedik gitu. Bengkak. Bebang tiap masih obat. Nengok ini aja bos ya. Jadi dah. Masih senada nak lu. Nama dek. Tenas nih lah. Udah gugur. Memang pas lebihan takut nih. Pas jajah kau hilang barang tetamnya. Ampun iki Pak Dokter. Nak siapa masalah mereka dengok tiang kalian telah siap akan mall atau tenas center. Tenas center motor. Sing udah memang sing udah. Nah, Tapi Pak Dokter. Ini obat. Oh obat ampun. Obat bebang tiang ya nah. Batone kali batone. Non, tilah sing udah. Pasti takut dan memang. Tuh pemain begaya ada yang nak menggaya aja perangkat keteropoan kan yang menggaya yang Malah beli dikit beli ngajak siap. Kenapa sejelek-jelek cincang? Mana jelek-jelek cara cil. Saya tila penjajah di. Pak, ngejok siap, kelihatan sarungnya, udah sarung, nanti kadang lindung deh Pak. Kita ini ke baru tiang pamit umum, malih bilang malih beri. Nah, ini alang 3 hari kan malu. In subuh ada perubahan dari lanjutan obat sing ada perubahan. Benar pemain setiang. Coba tiang obatnya lain ganti tiang obatnya lain. Nah, sekudo ringan. Tapi ganti batu nih. Nah. Di sana nggak segar nggak ketok pun saya. Sing udah kenangan beli nyah tuh kan yang mau jauhnya sing Perubahannya ya, busuk kan besar hati. Jadi bagang engkes. Engkas apa? Engkes bengenuk-enukan kata. Nyana yang berkering, sih katanya cobakan tadi yang gua pesing, nyana pasti anu, ya sudah dicobakan, periksa dokter main. Ngelah anu terus nyoba ngelah. Lah kurangnya juga. Pedalan deh, ajak mulih main pedalan. Paman mengasuh. Nah ingatan nyanan Rostiana coba melobatnya bang tiang naik ketelun in ada perubahan lanjutan yang ada perubahan ingat mai ben nah pandai ganti tiang obat nah Antibiotik apa lagi? Antibiotik berlengkap bang nah beli paingal segar nah sehingga kuda nah orang benar-benar cocok siap. Komplain kurang. Iya, semua pamit. Ada dong siap ngabur hitungan. Aduh.